Isakuzo tuje konti systeme jamais égale twizere yuko uramutse neza kandi udahwema kudukurikirana ku gatano ku kandi rero kugeza ubu inyuma y'ubwicanyi bukomeje kugenda bugaragara mu bice bya Rubero. Rero abazarendo bakaba bakomeje kugenda bokipa ibice byinshi bakirukanamo abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje guhunga assurance nyuma ya komba zikomeye umutwe wa M23 ukomeje guhatanamo n'abazarendo muri teritwari ya Rubero, lokalite zitandukanye zirimo Vukendo ndetse no mu bice bya Musenda ndetse na Kasisi. Ibyo bice byose cyane cyane nyine lokalite za Vukendo bazirukanywe abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse zigwamo abasirikare bagera mu 8 bw'igisirikare cy'umutwe wa M23 barimo batatu rero basanganywe rero matrikire z'ibihugu bituranye na Republika Demokarasi ya Kongo by'abagreseri. Ni mu gihe rero na Musenda yaje gufatwa rero ifatiwemo abasirikare bagera kuri babiri ba Uganda ndetse n'igisirikare gikomeza kuvuga yuko kizaberekana rero umunsi w'ejo. Kasisi nayo abazarendo bayirukanyemo abarwanyi b'umutwe wa M23 iba récupéré kugeza ubu ngubu tuvugana muri aya amasaha ya mu gitondo. Efforts zikaba zikomeje kugenda zikorwa z'igisirikare cya Wazarendo ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bo bakomeje kwakserera basubira inyuma berekera rero mu bice bya Runyasenge ndetse no mu bice bya Bukununu ndetse nk'uko bisanzwe bakaba basanzwe bahafite rero base militaire ikomeje kugenda ihigirwa n'abasirikare b'abazarendo kugira ngo babe bayibomora. Urusaku rwinshi rukaba rukomeje kumvikana ndetse yewe bira bice bikaba bikomeje kugaragaramo ivumbi rikomeye. Birontin rero ya none ikaba ikomeje kugaragara yuko muri province ya Sud Kivu kuva rero mu masaha rero ya mu gicuku cyane cyane kuva mu masaha ya saa 8 hakomeje kumvikana amasaso barebere umutwe wa M23 n'abariye babo bakaba bakomeje kugenda barwana n'umutwe wa Wazarendo ndetse n'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo muri Irenga. Aho hose rero hakaba hakomeje kugaragara abasirikare bagera kuri 7 b'umutwe wa M23 abahiciwe 8 barahakomerekera ndetse abapererezi b'umutwe wa M23 bagera muri 12 barafatwa. Ni mu gihe mu bice bya Ruhango hafrontoma zikomeje abarebere b'umutwe wa M23 bakaba bakomeje kugenda biba amazu muri Karagace cyane cyane muri Mariamba mbere yo kuba bahungira rero muri Nzibira bakomeje kwatakwa mu buryo bukomeye muri teritwari ya Masisi cyane cyane muri province ya Nord Kivu. Abarebere umutwe wa M23 bakaba rero bamaze gufata Katoyi kuva rero muri iki gitondo yari yongeye gufatwa n'abazarendo ariko bongeye kuyigarurira. Ni mu gihe kandi nanone mu nama y'abaministiri yo mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo yaba rero yarashinze abaministiri bagera kuri 3 gufatanya bagakora rero ibikenewe kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kibe cyafungurwa. Ibi umutwe wa M23 kaba waravuze yuko ngo ari icyemezo cyo kwibeshya. Ikibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu bigari cyane bigira urujya n'uruza cyane cyane rw'indege nyinshi mu karere k'ibiyaga bigari. Kirafunze kuva nyuma y'imirwano ikomeye ya kibereyemo mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafataga uriya mujyi wa Goma. Mu kwezi gushize rero mu kiganiro cyane cyane ikiganiro cyabereye i Paris cyo gushaka gufasha abaturage bari muri ka gace bakomeje guhura n'akaga mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, Perezida Emmanuel Macron yavuze yuko iki kibuga cy'indege kigomba gufungurwa vuba kikaba gikoreshwa gusa n'indege mu bikorwa by'ubutabazi gusa. Muri iyo nama rero y'i Paris bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bikaba byaremeje ahanini ko bizatanga inkunga cyane cyane yose hamwe ya miliyari 1.5 y'amayero yo gufasha ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane ku baturage bo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo barimo kugirwaho ingaruka n'intambara. Kimwe mu bisabwa cyane cyane byibanze mu kubagezaho ubufasha bw'ubutabazi ni ikibuga cy'indege cya Goma mbere yuko uyu mwaka urangira
nk'uko abari muri iyo nama baje kubitangaza. Mu nama y'abaminisitiri yo kuwa gatanu, Perezida Tshisekedi akaba yarategetse rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'ubwikorezi ndetse na minisitiri w'ingabo gufatanya bagategura ibikenewe byose mu bigendanye n'umutekano n'ibikoresho kugira ngo icyo kibuga cya Goma gifungurwe ku mahoro cyangwa se ku ntambara. Mu itangazo ry'umuvugizi rero wa AFC ryo ku cyumweru nijoro, Lawrence Kanyuka yavuze yuko gutegurira Kinshasa gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari icyemezo cyo kwibeshya kandi ngo kitashobora kugira icyo kigezaho Kinshasa. Kanyuka avuga yuko iki kibuga cy'indege cyangiritse kandi ngo cyasahuwe, gishobora rero gufungurwa gusa na AFC. Anongeraho ati si Tshisekedi Chirombo cyangwa se ubundi uwo ari we wese. Muri iyi minsi rero yavuba ahangaha hamwe no kuwa kabiri haravugwa intambara hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'imirwi itandukanye ya Wazalendo mu bice bitandukanye bya Masisi muri Kivu ya ruguru, aho impande zombi zitana bamwana. Rero ni mu gihe kandi nanone muri iki gitondo abanyagihugu bo mu gice gitandukanye bakomeje kurwana mu buryo bukomeye kugira ngo babone icyo kurya kubera intambara zikomeje kugenda ziva mu bice bitandukanye. Umutwe wa M23 ugasunikirwa mu bice birimo abaturage, nawo ugasunikira Abazalendo mu bice birimo abaturage, ugasanga bararwanira mu bice abaturage barimo bya Nyamaboko no mu bice bitandukanye bikikije kariya gace. Tukaba turi bukomeze kugenda tugukurikiranira gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Twizere ko amakuru dukurikirana gatanu ku kandi twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe situation y'ubu ngubu rero ikomeje kugenda ihinduka ku kibuga cy'imirwano muri iki gitondo, nyuma y'ibitero bitandukanye umutwe wa Wazalendo ugavye ku basirikare ba M23. Kugeza ubu rero lokalite za Vukendi, Musenda na abira bice bya Kasisi bikaba byongeye kurekiperwa nanone, bakaba bakomeje kongera rero umurego bagafata n'ibice bya Runyasenge ndetse na Bukununu. Komba zikaba zikomeje ndetse yewe imbunda z'abarwanyi b'umutwe wa M23 zigera ku 108 zikaba zafashwe, AK47 ndetse na mamitrailleuses agera kuri 4, ndetse yewe hafatwa n'izindi minisio zitandukanye n'ibikorwa bakoreshaga muri first aid mu gihe bakomeretse. Havumburwa kandi n'ibice bitandukanye byahishwagamo imbunda baza no gutwika rero reservoir y'amavuta yakoreshwaga n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Abamirise ba Wazalendo bakaba bakomeje kurwana mu buryo bukomeye. Village zitandukanye za Kazinga muri sekitari ya Osobanyungu zikaba zimaze kongera gufatwa n'igisirikare cya Wazalendo, ndetse yewe bakaba bamaze kuribera n'aba FARDC bari barafashwe n'umutwe wa M23. Wazalendo ikaba ikomeje gutera ibitero bitandukanye, ndetse bakaba bamaze gufata n'ibindi bice bya village za Mayimingi ndetse yewe muri territoire ya Shabunda. FARDC na Wazalendo bakaba bakomeje kugenda bafata na village zitandukanye zihakikije, bakaba bamaze kurekipera rero Shabunda ndetse na village za Kashanje, Nyamanika ndetse no mu bice byegereye Mweso byose ni sheferi hariya ahanini za Bashari, ndetse hose bakaba bamaze kuhigarurira. Abazalendo bakaba bakomeje rero kugenda bafata n'ibindi bice nyuma ya komba. Ni komba zimaze iminsi igera kuri 2 ndetse zikaba zikomeje kugenda zadukira n'ibindi bice. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagera kuri 30 bakaba bagaragaye bahungira cyane cyane muri Parike Nationale do Virunga, bakaba bakomeje kugenda bashakishwa n'igisirikare cya Wazalendo mu bice bitandukanye bya ririya shyamba. Abaturage bakomeje kugenda bagaragara mu bice bya Nyamwirima batangaza yuko bakomeje kuhabona patrouille z'igisirikare cy'umutwe wa M23, cyane cyane hakaba hakomeje gutegurwa n'ama strike atandukanye ya Sokoi 25 zikomeje gutegurirwa kwataka biriya bice bitandukanye. Turakomeza tukurikirana gatanu kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Bom dia. Boa tarde, como está, minha irmã? Estou pedindo entregar esse telefone, vou te dar quanto? Aí em casa, estava em casa. Vou te dar quanto? Ok, você venha, vou te dar qualquer que eu tenha aqui. Ok, muito obrigado. Ok. Mari,
Mario. Muito obrigado, minha irmã. Até amanhã. Amanhã é desse cara aqui. Aha, mwakabyara ngayo ngukorera. Muhozi rero yunze mu rya se ati ubu ngubu mubibona ubwo ibyo bya kera bivuyeho by'ukuntu ari ubwoko butibagirwa butababarira uburyo bari kurwana muri Kongo baharanira abatutsi ku nyungu z'abatutsi uburyo watera u Rwanda yabateye Ubugande uburyo igisirikare cy'u Rwanda n'icy'Ubugande ngo ari igisirikare kimwe kiyobowe n'umuntu umwe uburyo nyine icyo gihugu bakeneye igihugu kigomba kuva ku nyanja y'Abahinde kikagera ku nyanja ya Atlantika. Ejo bundi rero Isi amaze kuvuga ayo magambo noneho nawe yungamo aravuga ati njyewe rwose ntegereje gusa ko muzehe ambwira ati waheta ubundi byantwara amasaha atarenze 8 nkaba ngeze ku cyambu cya Mombasa nkahashinga ibirindiro basi abanyakenya sinzi aho baba bagiye. N'ukwatsa umuriro ni ibisanzwe n'ukwatsa umuriro ariko ntago Kenya ifitanye ibibazo na Tanzania na Uganda mu birebana n'imiyoborere. Mbere yuko abakoloni bafata Uganda Kenya bari bayifite. Niyo mpamvu hari base militaire y'abamarine ba Amerika Mombasa. Igihugu batigeze bagira ni Tanzania ni ibihugu bya SADC uretse South Africa ariko ibindi bihugu byo muri SADC ntago bigeze babigiraho access uko bishakiye. Zimbabwe ya Mugabe, Malawi ya Kamuzubanda, Zambia ntago bigeze bazigiraho access uko babonye. Iyo Mozambique ya Samora Machel bijuru bagasanga rero kugira ngo bagire gusenya Tanzania bihwanye no kugira access kuri ibyo bihugu byose byo mu majyepfo ya Afrika byose uko byakabaye bwami bugahura. Biriya rero byo kuvuga cyane kuri Kenya ejo bundi nari babwiye no ndabasubiriramo icyo bareba ni Tanzania. Tanzania niyo bashaka base militaire Zanzibar. Tanzania niyo bashaka kuzana inyeshyamba. Tanzania niyo bashaka muri leta ya Kilimanjaro. Repubulika ya Kilimanjaro bifashishije abanilotiki simvuze ngo ngo harimo abahazi harimo abamasayi bakongeraho abantu Kikwete yirukanye mu Rwanda muri 2014 bakarwana impundura bashaka Repubulika ya Kilimanjaro. Ntago rero Museveni ari kuvuga ko ashaka Mombasa ari yakeneye arajijisha barashaka Tanzania mesha niba ari uko ari igihugu babona ariko kiyowe n'umudamu n'iki akaba ari cyo bashaka kujujubya no kubuze pfo na ruguru. Ariko Tanzania niyo bakeneye kugira ngo babashe kugira access kuri ibi bihugu byose byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo. Murabizi ukuntu bavugaga bafunze imipaka n'u Rwanda byakomeye mu Bugande n'u Rwanda bafunze imipaka bugaca batikura i Burundi batera bagaba ibitero i Burundi. Bafunze umupaka wa Gatuna bafunze wa Kagitumba nta muntu utambutse abasirikare abapolisi ba Uganda n'abo Rwanda hafi igice cyose barasana byakomeye. Muhoza agomba guta akaji Kigali kujya ngo kureba hango we bugaca bavuga ngo bafashe za Masisi imisozi bigarura imisozi bibasha Rumanga wageze gute. Nibyo bari gukina kuri Kenya kuri Tanzania ariko abasirikare ba Kenya n'aba Uganda twabonye igihe cya EAC ingabo za EAC ziva muri Kongo bavuga ngo zive muri Kongo twabonye abarundi bataha. Mwigeze mubona Abagande bataha? Mwabonye Abanyakenya bataha? Mwabonye Abasudani bataha? Umusubiza icyo ingabo za EAC zitaha zimwe zari zibona wa Mukenya waje gusimburwa n'undi ko igihe cyageze bakavuga ngo zitahe. Ingabo za Uganda zari zarinjiye ko mwabona uburyo zinjira n'ibifaro n'ibipfu y'amaso byose.
ingabo za Kenya ziza ko zinjiriye ku kibuga cy'indege i Goma, mukabona indege zibamanura zigira gute. Iza Sudani ziza ko mwazibonye, bavuze ngo ingabo za Sudani za EAC zirasezerewe, mwabonye ingabo za Uganda, iza Kenya, iza Sudani zivayo, ko twabonye iz'u Burundi zica Gisenyi zikamanuka zijya i Burundi, mwabonye iz'ibyo bihugu bitatu zivayo, ziva muri Kongo. N'uyu munsi baracyahari, nibo bica abantu muri Turi, nibo bica barimo bazengereza abantu muri Masisi na Rucuro. Ntabwo rero bahindukira ngo bajye gushwana ngo barashaka ngo Museveni ngo arashaka ngo